алишер Назаров бародарзодаи 29 солаи Абдуҳалим Назарзода муовини собиқи вазорати дифои Тоҷикистон ки баъди ошӯби соли 2015 дар қатори хешу ҳамроҳони дигари ӯ боздошт ва зиндонӣ шуда буд, аз маҳбас раҳо гардид. дар пайи ошӯби номуваффақ тахминан 200 нафар ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида ва зиндонӣ шуданд. алишер рӯзи 1 июн дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ки дар маҷмӯъ барои 3 соли зиндон маҳкум шуда буд, аммо татбиқи қонуни авфи соли гузашта ними муҳлати адои ҷазояшро кам кард. додгоҳ моҳи декабри соли 2015 алишерро барои миёнаравӣ дар пора додан ба амакаш Абдуҳалим Назарзода аз озодӣ маҳрум намуд. алишер дуюмин нафаре аз пайвандони боздоштшудаи Абдуҳалим Назарзода аст ки аз зиндон озод мешавад. соли гузашта пас аз чанд моҳи боздошт Салим Назаров, яке аз бародарони Ҳоҷи Ҳалим, низ аз боздошт раҳо шуд. мақомот гуфтанд ки пас аз тафтишҳои зиёд ҳамдастии ӯ бо бародараш тасдиқ нашуд. субҳи 4 сентябри соли 2015 ба шӯъбаи умури дохилии Ваҳдат ва постгоҳи кормандони пулис дар гардиши фурудгоҳи Душанбе ҳамла сурат гирифт. мақомот ин ҳамларо ошӯби Абдуҳалим Назарзода донистанд ки то он рӯз муовини вазири дифои Тоҷикистон буд. амалиёт алайҳи ин гурӯҳ дар дараи Ромӣ 12 рӯз давом кард ки дар пайи он 14 нафар аз кормандони мақомоти интизомӣ ва наздик ба 30 тан аз аъзои ин гурӯҳ кушта шуд. алишер то ҳодисаи 4 сентябри соли 2015 ба ҳайси нозири бехатарии шӯъбаи амнияти дохилии фурудгоҳи Душанбе кор мекард. манобеи Радиои Озодӣ қаблан гуфта буданд ки алишер Назаров баъди барканорӣ аз мақом ба Русия фирор кард ва баъдан бо дархости мақомоти тоҷик ӯро ба ватан баргардониданд. алишер мегӯяд воқеан ба Русия рафта буд, вале ӯро на истирдод, балки пас аз 20 рӯз ба хотири ҳамкорӣ ба тафтишот бо хоҳиши худ ба ватан омад. فرودگاه بین‌المللی دوشنبه در قدیم کار کردیم. همون حادثه مرسالی بود. من از سه رفتم. یا 20 روزی شدم و خیلی اومدم. من خودم خیلی اومدم. من یک بیشتر روزی شدم و رفتم. مقامات و مقصد رفتم گفتم که ما اومدیم ما تصمیم گرفتیم. این جوان در سال 2015 در حال مورد شبهه مقامات قرار گرفته است که هفته پیش از آشوب 4 سپتامبر با عمکش عبدالحلیم نظرزاده تماس‌های با تکرار داشته است. به قول الشیر در اول مقامات فکر کردند که او از عمل‌های عمکش با خبر بود، ولی بعداً با اقرار او و تحقیق مقامات روشن شده است که تماس‌ها با حاجی حلیم در مسئله کمک به یک افسر بوده است. الشیر میگوید ماه آگوست سال 2015 یک خویش دورشان که در یکی از قسم‌های حربی با رتبه پادپولکوونیک کار میکرد برای یاری به او مراجعت کرد. شماره تلفنی ما با شماره تلفنی عمکمون گپ زدگی بده. من شماره تلفن گفتم چی گپ زده بودی چه کده بودی که یک نفر بود دیگه نه سه تاور دور بود اومده بود و هر قسم حربی 07033 ده فعالیت میکرد. گفت ما یا دستگیری کنم همه تجاب زنم گفت موجتون قبول کنن امتحان بگذارنم همچون شنونده با اکادمی فدراسیون روسیه را میکنم هم جبران تحصیل میکنم ده هم کمک کردنشه یا افتکار زبون اومد فول میتون برای که باوری خود حاصل کنه که فول دادگیش که رویش میکنن با ما اکادمی روسیه ما دا گفت فول مول نتیم ما دا فول مول کار نیست. با گفته الشیر تمام تماس‌های او با عمکش سر همین مسئله بود و او هیچ معلوماتی درباره آشوب نداشت. بعداً ضمن تفتیش معلوم شده است که با آمپول یکی از اتاق‌های یکی از قسم‌های حربی در شهر دوشنبه تعمیر شده است. الشیر پسری عبدالرحیم نظرف یکی از 6 برادر حاجی حلیم است. پدر الشیر با گفته مقامات هنگامی مایل کردن حاجی حلیم برای تسلیم شدن از جانب افراد او کشته شده است. این جوان میگوید پدرش اشتراکچی جنگ شوروی در افغانستان بود و نفقه معیوبی میگرفت. او بجز معلومات رسمی مقامات هیچ جزئیاتی از هلاک شدن پدرش نمیداند. حالا او در منزل زیستی پدرش واقع در محله قراتگین شهر دوشنبه زندگی دارد.